Moje ime je Donovan Pavleković, imam 26 godina i bavim se modnim dizajnom i TikTokom. Kad sam krenuo s TikTokom nisam mislio da ću nastaviti snimati više od jednog videa, jer sam mrzio platformu. Nimalo mi se nije svidjela jer sam bio Instagram, ali onda sam shvatio koliko je cool u stvari raditi videe. Dominantan feedback koji dobijam u zadnje vrijeme to su dva. To da je nova torba genijalna i to je da sam mrtvo puhalo. Od modnih kritičara najviše vjerujem nikome, jer kad ja radim svoje recenzije ne želim vidjeti ničije prije nego što ja sam napravim, jer ne želim da ikakav vanjski utjecaj ima na mene. A najviše vjerujem Hotla Mod sa YouTube-a. Od muških modela najviše volim Altona Masona. Omiljeni model Aduta Cash. A hrvatski je Ema Galagoza. Obožavam sebe, a što se tiče mode, obožavam... Šta trenutno? Trenutno obožavam Miu Miu i Pradu. Trenutno od modnih trendova duboko prezirem minimalizam. Dizajner koji je promijenio moj svijet i općenito pogled na modu su Galliano i Wesley Berryman, odnosno Vesla. Najsmiješniji komentar koji sam dobio je vjerojatno zašto u videima nosim sive gaće. Zašto nosim sive gaće u videima? Zato što sam ih taj dan nosio jer ništa ne fejkam za TikTok. Ništa ne fejkam za TikTok zato što mislim da je to za Instagram. Na Instagramu više fejkam nego na TikToku zato što želim da su na Instagramu savršene fotke i želim da bude estetičan. Nakon što su izašle torbe, od mene možete očekivati sve u boji torbi, a.k.a. izaći će haljine, izaći će muške bokserice, izaći će košulje i svašta nešto što još ništa ne smijem skoro reći. Jer ne želim.